السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي قهدارا أمي ورا حديثة كي بخونن معنوي حديثة بيجن إن شاء الله خدي واجي ماجي بدا مستفيد كرن إن شاء الله مي استفادة بكن جوي حديثة معلومة وأما هي هاني ما هي مباركن وان سيما هذا وحتى رمضان مرزع قرآن بخونه مرزع على قي عبادات والذكر والطاعات بزع باشا اجا سروي حديثة كيا ازوي حديثة بخورم نه خاصة وان مهايا جره هر دائم انسان في عملي بك كم عمل چه عمله اما في عملي ورا باروكن ورا بيجن ان شاء الله ونجي مستفيد بن امجي مستفيد بن دبيجا كي حديثة شريفتا ابي حديث حضرت انس كور مالك روايت كي خديجة راضي به دبيجا عن انس حضرت انس كور مالك رضي الله تعالى عنه جوي هاتي الروايات كن خديجة راضي به قال انس قوتيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم عليه الصلاة والسلام وها قوتيه ان لله اهلين من الناس جي انسانا هنا اهل خدينا دوست خدينا حوال خدينا اهل چیه مثلا مالات زارت خانمات ام بنت عائله کی دی و بابت مال کی دانه و دبنا اهلی هم هنا انسان هنا عین وکی في عائله اهل خدينا دائما قال خدينا دائما حوالتی و برابرتی خدایت کن جل جلاله جناب انسان هذا ان لله هيجبو خده اهلين من الناس هنا اهل خده هنا جناب انسان هذا قالوا اصحاب الكرام صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام قالوا من هم يا رسول الله قو اي رسول خده اونا كنا كما ربيجا وانا مرا تعريف بك ام وانا بزانن رسول اكرم عليه الصلاة والسلام قال جو اهل القرآن جو اونا اهل قرآننا حكي قرآن بخونا حكي قرآن تفكر بك معنى قرآن بزانا كا خده چجرا امير كريا وانا تك عقل خدا فكر خدا درباز بك اونا چنا اونا اهل خدينا اونا ديجاكي أهل القرآن هم أهل الله أهل القرآن أبي بقرآن دخونا عمل دك اونا چنا اونا أهل خدينا أونا أيلا خدينا أونا ولي خدينا وخاصته خاص خدينا خدي تعالى أونا خرا بجارتنا أونا خاص خدينا ولي خدي دوست خدي دبيجين كي إنسانك دخازة خدي را خبر بده خدای جل جلاله را مجول ببه برا چه به برا نمیشکه برا به نمیشکه خدای را خبر ده و مخاطب خدای جل جلاله را خبر ده یه دخوازه خدای وی را خبر بده بجا خدای برا مرا خبر ده خدای برا خطاب بکه خدای مرا بجه برا چه بکه برا قرآن بخونه دم قرآن بخونه خدای جرا خطاب ده خدای جرا خبر ده چرا چون که پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام وقتی جرا نازل بود که جرا خبر ده به واسطه جبرائیل علیه السلام خدای جرا خبر ده خدای تعالی جل جلاله قرآن جرا شان جرا بو مخاطب تک آیت خوش جرا شان دیگه انسان اگه بخوازه به مخاطب خدا بخوازه خدا را خبر بده یعنی بخوازه خدا مخاطبی و جرا بجه چه که بر قرآن بخونه بخوازه خدا را خبر ده برا نمیشه دما نمیشه مراجعات که خدای تعالی خدا را خبر ده بخوازه خدا جرا خبر ده جل جلاله عليك بالقرآن جرا لازمه چه که قرآن بخونه قرآن معنوي بزانه بمعنوي عمل بك خدای تعالى جل جلاله خاندنا قرآن مرة بخ اخلاقك خاش از وحمية امانت خدای دكم السلام عليكم ورحمة الله.